abba mən tamaq yegilkəgən işdən düşüb. Sən məni saxlamay tamaq yeyəvəgin. O maqtatlıq mərabacını miyədə oturduq ha? Pərat peyda mənə oynağan kallı nəbbigən mən bir oynayacağım. Tüzdük ma? Bu ya cürüysüz o? Yox, mən ütəb kitibab qanışı sizni körəb qıb, jön toxtab ütüşüm. Salam qıb ütəydəm. Sana tamaq yeyətqan mı? Yaxşı oldu, yaxşı oldu. Neymişiniz var? Aldırmayı bunda deyişimiz. Hələ, bəxtimiz üçün. Baş. Manda gəp qaram. Mən əslə sizni üzəm izləb verib deydigən ma gəpni. Amma bugün miyəd yaxşı uçurab qaldınız. Müş deydisəm tilim küydü. Deməydisəm dilim küydü qaylan. Sizin təqdirinizə münasibətlik bir iş bulatı mıydı? Neymiş? Nimgə? Nimgə? Pərat peyda bilan ikkanlarning münasib to'g'riliq. Ma sizning təqdirinizə çaqçaq qıldığım ma işimizni qılıb qoyatıdım. Mənim təqdirimni çaqçaq qıldın? Ma bək mühim iş ma bu. Demə adam ciddiləşdirsə tezraq da, hə? Mandalam qılayma. Mən sizə vaqa qaran, aşı gəpni dəb cümay, əmeli isbatlarla köstəyicim ha. Nə? Vay adaş. Vay merhaba adaş. Sen işten düşüp oldun mu ya ki ticaret saldı mı? Ben işten düşüp oldum. Hocam ben hem işten düşmek istedim. Senin ticaret salon parayı diyendim. Ben neymişti? Kesip bitirmek istedim. Neyim kesip bitirmek istedim? Hemen elik yap kılaysan. Ben Qaylan xan, nim bulap ketdi. Nimi kesip bitirtiniz bir kaç dana. Vaxtımızdan may bizden. Biz hazır merhaba yidonun kelgisi toğruluq nəhayət mühim işlerini münazirləşvatqan. Dana. Vay siz kim o? Ben Ahmet. Ahmet sətten dəvrine tatınmay. Nimi kesip bitirmek istiniz? Baka ma tülpünü murt qıplı qoyutumcum ha? Vay köşme xəbərli şirkətə yaxın alaydı etibar yürüyüş numar fəaliyyətin yol qoyubdu ki. Şunu mən bir ticaret sağlığı verip numurdan birini becirib alay diyendim. Vay bu bunçilik işqa ticaret sağlığı verip sürüş ketmeydi. Hem siz qanday qılman? Sizden qolunuzdakilik noja tülpünmütdə, yamda encellik şoğluğun toğmütdə. Yoq emas. Unda olğandikan Qaylan köşme xəbərləşiş degan aptitalni tushirib, ashna ishchiga kirib, tizimli tüvətgandikan Qaylan, başbətga odatlik numur və çağanlıq alaydı numur faoliyati deb izdisiniz qarang. Ko'zingizni imir-chimir qilib nurg'un numur chiqdi. Bir-birdan pechat. Xapama ashnani bilan bijirib olmamsiz. Voy nimda oson? Demisangiz bilmay tijorat sog'liq chepib yurar ekanman. İşte asan şu. Soran bilmegen yeriniz. Sorsanız biz mertlik qilib o'g'avalchi, hemen deb beramiz emasmi sizga? Uningdan boshqa bir yaxshi ishdan birsa deb beraymi? Rahmat juma sizga. Voy, rahmat aytish ketmaydi. Aranchamda o'g'avalchi deb berdik. Bunda Qaylan, yana bir yaxshi faoliyat bor, men sizga deb beray. Qanday yaxshi ish? Qaylan at tilpiningizning adam qushdigan yeri bor, o'yindidarning. O'shaga Ahmad Sat. Chaq. Aşağıya qarang, köşme xəbərləşiş deb bassanız, aşlarning salon baş biti chiqdi qarang. Chiqib bo'lgandiga aşağıda da yengillik, çağanlıq, yeng qo'shilgan abortlar degan faoliyat, unda so'g'atlar aşağıya hamma chiqib turdi. Ashuni bilan bilib olsangiz bulda. Mushinchilik ish Qaylan bor. Ma'qul, ajab yaxshi faoliyatlar bor ekan. Nurg'un yaxshi faoliyat bor. Unutib qolmangizmi? Ma'qul. Vay adaş. Ben hazır sal aldırışdım, ben sana elik telefon qaytıray ya. Xo'sh. Nima bo'ldi? Men sizga shu yordamimiz yaman jiq gap qilgan qiz bor ekan, vaqtimizni olmasin deb tushuntirib qo'ydim. Siz taraf turib. Tamam demişti. Voy, o'zimizning sharasa, unda Qaylan. Unda ish qani bu? Mana. Ko'rdingizmi buni? Yo'q, merhaba. Mening yetim go'st ishlaydigan xizmatdishim. Men qiz do'stim. Voy bu Pərat bu görünüşünü telefonu to'g'irlayapti-ku. Telefonu to'g'irlayapti. Men rangli qo'ng'iroq qilib, men bekityapti. Ko'rdingizmi? Men hozir bizning yezdin chimma Pəratni izlab telefon qilsa, mush ko'rinish chiqdi. Adesh, men chimods, bo'g'is ayolim deb po'yib yurdi emasmi bu? Siz buningga ag tegamsiz, tegmamsiz? Aldamchi hayvan. O aslan hayvan. Odam emas, tegi pes nima bu? Men sizga beshillam degan yaqin bo'lib kichik bo'lmaydi ma bolalar, sen o'zingiz diqqat qilmadingiz. Uning asli yurki qara, ama yurkining qarshi tejig'i ketgan qarmadak avo. O beshillamda odamning arshi cho'ngma, o asli qotanda, hamda bog'chida cho'ng'gan nima u? O sizni vayron qilib etmoqchi, baxtingizga o'tmoqchi, sizni yo'q qilib etmoqchi, sizni ag teganmaydigan qilib etmoqchi. Siz tushunmadingiz. O asli hayvan, odam emas deyman. Mana Qaylan, mana telefon keldi. Alayma. Vay. O aldamchi kazzab. O saxtbaz, ne dersin?
hayvan. Yuqorqi kasblarni har qaysi suqlardan izlab Xotan ko'chma xabarlashni oldin kelish bijiring yoki Xotan viloyatidagi o'zingiz qulaylik bo'lgan yaqin atrofdagi tijorat zalidan bijiring.